Ngalesi sikhathi somnyaka amandebela abuthana entonjeni eholweni labo nomtshahelo emnyanyeni wesikhumbuzo samakhosi amadala. Namhlanje sikube njengemanyeni isitshaba sizokugidinga imvelaphi nendabuko ngodoswa phambili ngwenyama uMabhoko wesithathu osizukulwane sikaMabhoko wokuthoma owangena konomtshahelo eRosenegal. Lihlelo Sibuya Nenyanda ku SABC lehaye lotshani ngingubranko Nkambulo komloyisani kwaBhoholo. Isitshaba samandebele besibuthe nemnyanyeni waqobe eminyaka eholweni lako nomtshahelo eRosenegal ngesifundeni seLimpopo. Mnyanya lo usikhumbuzo sengwenyama eyalwela ukuvikeleka kwenarha yamakhosi nabantu abanzima. Unyabela kaMabhoko nokuhlala kwamandebele wakwanzunza ke lo mmango ongehla kwendubazi. Indawo yeRosenegal isemangweni ozindaba nemibundu, amahlathi amihlobohlobo yemithi nemila, indaba namagoqo amatsha amakhulu ahleze elinye phezu kwelinye ngokwemvelo nendalo. Indawo engetshingala eGroblersdal ngesingini sesikhukhune. Amandebele afika anzinza kiyo ngo-1839 njengendawo evikelekileyo yokulwa izipi nokuvikela isitshaba. Ngemva kokudlula kamzilikazi kaMachobana wakwakhumala emlanjeni Ndubazi, isitshaba samandebele wakwanzunza sangena kule ndawo ebizwa ngokuthi konomtshahelo sidoswa phambili ngwenyamaso uMabhoko ngo-1839. Indawo yasetshenziswa njengesiphephelo esizokuvikela isitshaba begodi ikwazi ukusekela amaqhinga wokulwa izipi. Ngemva kwepi yamabhuru namangisi ngo-1882, amakhuwa nakasaphikisana nengwenyama unyabela kaMabhoko ngokusikwa kwenarha yakhe, kwenzeka isike elizweni labomakhelwane abapedi bakwaMarotha kwabulawa ingwenyama usikhukhune embangweni wobukhosi bakwaSikwati owayehlanganyele kuphathweni kombuso wamakhuwa eTransvaal uCommandant General Piet Joubert. Kwaba nguye obuthelela amajoni azokuyokuzoma ngokubulala ingwenyama uMampuru wesibili owayokubhaciswa konomtshahelo. Isehlakalo lesi sajamisa umsebenzi wombuso wamakhuwa wekomishini yokusikwa kwenarha yabantu abanzima. Imkhulumiswano phakathi kwengwenyama unyabela noGeneral Joubert yokuthi amandebele anikele uMampuru ezandleni zabamhlophe yabhala ngokuthi unyabela athi, uMampuru ngimginyile omfuna kakangibulala ngivula amathumba amthathe. Ipi yathatha inyanga ezibunane ukuthoma ngosinye ikhaba ka-1882 bekwaba nguvela abahlinze ka-1883. Amakhuwa asebenzisa iqhinga lokuvala amanzi nokutshisa amasimu ukubulalisa amandebele ngendlala ukuthumba ipe yadlula namabutho amaningi wakwanzunza. Umphumela wepi kwaba kuboshwa kwengwenyama unyabela noMampuru bayokuvalelwa ejele lePitori. Ingwenyama uMampuru yabulawa ngokukhungwa. Sikanyabela isigwebo sajugululwa senziwa sokufela ejele kodwa waphuma ngaphambi kokuthoma kwepi yesibili yamabhuru namangisi ngo-1898. Ngo-1895 umbuso wathi indawo lengamajoni abhubhele epini uStephans Ross noFrederick Senegal. Indawo yakonomtshahelo yaba ngaphasi kwamagugu ukuthoma ngo-1937 kodwa yahlonitshwa njengendawo yamagugu ngo-1968. Ngemva kokuthi amandebele anikelwe imvumo yokuba nendawo kuzokuba ngeyawo, isibawo kwaba ukuthi akubunjwe isithombe sengwenyama unyabela sokuhlonywa sijame konomtshahelo. Isithombe sabunjwa mbazi uPhilip Minar ngendleko zamandebele. Unyabela waba umuntu onzima wokuthoma ukwenzelwa isithombe esibaziweko ngeSewula Afrika. Sembulwa kokuthoma ngomhla ka-19 kuNobayeni ngomnyaka ka-1970 okulilanga lesikhumbuzo sokucima kwelanga unyabela ngo-1903. Umnyaka lo hlangana iminyaka elikhulu nama-40 kwadlula ipi yakonomtshahelo. Kanti kumnyaka ema-53 kwathoma ukubanjwa isikhumbuzo sengwenyama unyabela ugija mphezeni kaMabhoko usomtshongweni. NginguComfort Masombuka weindaba ze-SABC ngikubikela ngise-Auckland Park eJohannesburg. Kanti sinjalo nje indaba sizokhe sihlale phezukwayo sihlathulule sihlathulule endlini zethu zokurhatshela sinesithekeli imbongi ubaba uElmon Pondo wakwaMahlangu kwaMgwezane. Kanti emtatweni siza kuba nomhloli omrhubhululi ubaba uMakhosini Sombusi Mahlangu.
kwamgwezane kosokhulumi godu sibe nomntwana enkosi wabapedi bamarotheng umntwana enkosi uSirake Mampuru osizukulwane sikaKhoshikgolo Mampuru wesibili kaMalikutu. Kesihlale phezukwayo indaba le sithome ngapha ngendlini zethu zokurhatshela ngembongi uPondo nesisazi somlando wekhethu. Pondo langelihle likanyabela. Angithokoze Branko. Ngilotshise nendlondlo ethwele isiba ihloko ingwenyama umabhoko wesithathu kanyumbabo kamabusabesala ngithi bayede ngwenyama. Bayede. Ngamukele umntwana enkosi wakosokhulumi endlina kwamaphila uMakhosini Sombusi Mahlangu. Umntwana enkosi indaba ezitha. Ngithokoze ngaphasi kwegama lengwenyama umabhoko wesithathu ngithi bayethe nzulu. Ngilotshise umntwana enkosi ngwana Khoshikgolo uSirake Mampuru ebukhosini bakwa Mampuru. Ngwana Khoshi indaba ezitha. Asitanishe bembaka kirele ndakere malume. Indaba nkulu isesikhumbuzweni sengwenyama unyabela kugidingwa ukuhlalwa kwamandebele entonjeni eholweni lakonomtshagelo Pondo. Iyini lendawo yeholweni lakonomtshagelo ichukuthini emandebeleni? Akithokoze Branko. Indawo yakonomtshagelo iligugu lamandebele kula kwenzeka izehlakalo esikhathini esidlulileko esizikhumbulako la kwagada ngakhona ingwenyama ngingabala umabhoko umabusabesala kaMakotongo ngibale uRhobongo ungangazi wezulu lemakengana inyathi emnyama nosundruzwako ngibale usomtshongweni imbala uRhobongo. Manje ke iligugu khulu ngoba kuyindawo eligugu esichabeni samandebele sisoke. Nakunje ngaphasi kwesikhathi esi lapha sibuswa khona ngesikhathi esihlukileko sedemocracy kusaqhakatheke kangangani ukulandelela indawo zakade ezifana neholweni? Kuqhakatheke khulu Branko ukuthi silandelele indawo zakade eziligugu kithi njengeholo mhlawumnye kuvuselelwe namarubhi wakade kwakhiwe nezindlu zakade bakhona ukwazi nasithi kwakunebandla lakwaMasilela kunebandla lakwaSikhosana kunebandla lakwaMthweni kuvuselelwe amarubhi layo kuvuselelwe amaziko ngoba lapha kunamabandla ngohlukahlukana kwawo begodu kunamaziko ngohlukahlukana kwawo. Manje ke kuqhakatheke kakhulu ukuthi abantu bethu bangasafundiswa ihistory le yanyana umlando lo yanyana wakade mhlawumnye wabo Jan van Riebeeck abo imlando le yanyana yakade kodwana ke bafundiswe imvelaphi yethu bafundiswe amakhosi ekhethu nokuthi indima abayidlalako ingiyiphi ngoba badlala indima enkulu ekutheni iphasi lekhethu namhlanje lichaphuluke libe njengoba linje kwadlalwa indima enkulu. Makhosini Sombusi ipi yakonomtshagelo eyayigade iphakathi kombuso weTransvaal embusweni kaPaul Kruger nombuso wengwenyama unyabela kwaNzunza ngango-1882 ukuya ku-1883 okungokukhulu okusifundo ngalepi singathi kuyini ngombana abanengi bahlobanisa nokuthi nangathana ingwenyama uMampuru wabapedi khange angena konomtshagelo ngabe izinto zisebujameni obuhlukileko kodwa sibona umlando awutsho njalo abamhlophe babevele sebathomile ukusika nokuthatha inarha zamakhosi. Ngithokoze Branko. Ipi yona beyizokuvele iyenzeke ngombana na uqalisisa kuhle ipi ithome ingwenyama umabhoko lapho naye azokubhala ukubuswa umbuso wamakhuwa begodwa ingwenyama umabhoko okuthoma wathi navumelene namakhuwa abakhuwa sewabhedela intrela kuye wathi kukulala kwengwenyama umabhoko kwangena ingwenyama umkhephuli
yabodlanyana ipi khange beyigulu kodwa nabase kubusa ungangazi uRhobonga yasuka ipi ayitholana kamakhuwa athi bekuyi Cold War hlangana namanzonza nawamakhuwa nje waliwa nakhona ngombana vele bese wabulawa amakhuwa wona bese wabula ukulwa nathi khulu ukungena kwengwenyama unyabela ukubusa kwakhe ngoba namakhuwa vele bese wahlagisa nesizwe samaroda ngale bavumelana nosikhukhulu kumphakamisa uMampuru kufuze kabe ingwenyama ngikho ke uMampuru azokubalekela ngapha engwenyameni inyabela balinga amasu bonyana bokubulala ingwenyama usikhukhulu kulapho kamakhuwa athoma ukugijimisa uMampuru weza ngapha kunyabela ke athi unyabela ngimginyile nje yona vele amakhuwa wombuso weza iSouth African Republic bewafuna ukuthatha yonke inarha yethu sibabantu abanzima eSouth Africa ukuthi bayiginye ngaphasi kwabo kusabusa uPaul Kruger nje ukungena kwengwenyama uMampuru kwabasa umlilo khulu bonyana vele keke ithi suke ibe yikulu ngoba nayo ingwenyama unyabela yayingafuni ukubuswa emakhuwa athi le inarha kababa le angeze nayibusa ithokoza sithokoze ngwana khoshi Thebeswane yanuka tubatsi umlando usitshengisa ukuthi amakhosi bekabambene ukuvikela izizwe zawo kutsho ukuthini kini ukubambana ebekubonakala kukhona phakathi kwamakhosi wamaNdebele uKhoshikgolo Mampuru nengwenyama uNyabela mongaka let me just show gore o tshwaragana ga magoši ya rena bo Kgoshikgolo Nyabela go le bo Kgoshikgolo Mampuru a bobedi o ne go bontšha gore magoši a ga borena a nako e la kgale ba ne ba na le nnete and-e le gona ba šireletšana bjale ka setšhaba sa motho o moso and-e seo ba se dira gobane a ke gopola ga botse somewhere around 1881 magoši a rena ke be ke na le list ya bona bo Kgoshikgolo Nyabela bo Kgoshikgolo Mampuru ba ne ba di ba kopana somewhere hotele tso kwa go la Pretoria mo e leng gore ba ne ba bontšha gore bona ga ba dumele go bušwa ke mmušo wa tlhaolele e le go mmušo wa baburu wo e leng gore o ne o gata ka ditokelo tša batho ba ga bona ba baso ka nako eo ye nngwe ya tše e leng gore maburu ba ne ba di dira ore ba bašomi ba ne ba di dira ka nako ewe ba ne ba pana batho ba ga bona baso ba le maaka a bona nna mola re tseba gone go panwa dikgomo go panwa ditonki go dira seo jalo magoši a rena ba ne ba lwela taba ye ya go gakwa ga ditokelo le go tlaišwa ga motho o moso jalo ke lebaka leo o bonago ka 1882 ge Kgoshikgolo Mampuru ga a fetša go thulana le la morwarrago e le go sekhukhune wa go tswa ka lapeng le lenyane ke seo o bonago Nyabela a re e tla ke a go amogele ka fa ene a gone motho a ka tla go tla go tšea mo diatleng tšaka ya go nyakago a tla go ntšhe ka mo dimpeng tšaka gobane magoši a rena le bona ba ne ba tseba di-history tša bona ba tseba le gore na kwa tebileng e leng kgoši ke mang go dira eng kwa bopedi e leng kgoši le gona ke mang le ge nka be go se jalo kgoši ye nngwe le nngwe e na le tetla le tokelo ya gore e šireletše kgoši ye nngwe that's why magoši a ga ba rena ba ne ba itirang ba ne ba etelana le tla gopola gore pele Kgoshikgolo Mampuru a etla kwa matebeleng go kwagala gore o ile a ya kwa Swaziland a re ga le Swaziland a go tšwa le maswatsi a le kwa ba tswalana somehow le Kgoshikgolo Nyabela le Matebele ba mmotsa gore go na le gore o be kgole le tšhaba sa gago go kampane ka rena le bana ba bo rena ba Matebele kwa re le maswatsi ba tamela kgauswi le bona ge mathatang ke a tswela pele ke nnete Kgoshikgolo Mampuru wa bobedi o dirile ka tsela ewe ya re ge ka moraga pele ga bala sekhukhune maburu ba re ba mo rekediša ba nyaka go mmolaya e le ge ba mmolaela ba re o gana go patela metšhelo ya bona o gana go patela di-hard tax o gana go patela di-dog tax o gana go patela dilo tsewe a re nka se patele dilo tse mo mobung wa borra wešo ngwana Khoshi ke sibambe lapho ke silethe ngapha ngakupondo
Ke sikhulume lapha njengoba sesikhuluma indaba yepi yakonomtshahelo kodwa amandebele la abobani amanzunza la abobani bekafike lapha sikhona namhlanje eholweni lakonomtshahelo. Sizakhumbula Branko ukuthi amandebele ngemuva ukuthi ingodlo ngokuhlukahlukana kwazo nazi ingwenyama nayifudukako yayikhamba iyokwakha nesitshaba ithome isigodlo esitsha lapho. Manje ke ingwenyama yabona kukuhle ukuthi ifune indawo esiphephelo, indawo ezokwenza ukuthi isitshaba sayo samandebele sekhona ukuvikeleka ngezipi ekade zikhona ngaleso sikhathi. Bekunezipi ekade zichotshozelwa amakhuwa amabhuru ngaleso sikhathi, begodu kunezipi ekade mhlawumbe amandebele asilwa namaswazi, amandebele asilwa namapedi njalo njalo. Khulukhulu njengoba nesithola ukuthi konomtshahelo amandebele angene ngemva kokudlula kaMzilikazi kaMachoba. Kunjalo ngemva kokudlula kwaMzilikazi kaMachoba. Uzakhumbula Branko uMzilikazi wathi ukufika kwakhe lapha walwa nesizwe samanzunza kusabusa ingwenyama umphekhu umagodongo endaweni ebizwa ukuthi kusesikhunjini. Walwa nengwenyama yakwaManala ekuyingwenyama uSibindi. Manje ke ngemuva kwalokho kulokho uMabhoko aza kuya endaweni yeholweni lapho afuna indawo esiphephelo, indawo abazokhona ukuthi nebalwa izipi bakhona ukuzifihla kiyo. Sithokoze nethekeli zethu ngwana Khoshi, sithokoze khulu ithuba osiboleke lona. Mntwana enkosi Maphila, akube njalo nangakuwe, akube lilange limnandi likanyabela. Siyabuya sokuragela phambili, sibuya nenyanda. Yeche mbukeli sakwamukela nakhona ungenako usibukela ehlelweni Sibuya nenyanda. Badlulile abonongorwana bama-South African Traditional Music Awards ama-SATMA ka-2023 angewehlandla le-18. Ngezesindebele sithokozisa isiqhema sedindela kwadlawulale isumu lamadoda ngokuthumba emkhakheni we-Best Isindebele Album. Unongorwana omkhulu ngewe-Best Traditional Radio Presenter othunjwe mhathi uJanuary Mawaza Kabini omhathi wehlelo siyachakala kuKwekwezi FM ngabomgqibelo ekseni. Yelele buti Ngiyathokoza kakhulu Mloyisani, ngithokoza lethuba lokuthi ngihlanganise nawo wonke umuntu. Ke ngicoceka ngevale bengiqalene nalo. Wakhamba wafika wabuya nayo umphethe unongorwana nangu. Kakhamba mntwana kwethu ungafika ngabuya nayo noma kube budisi kangaka ubujamo beholweni kade sikile bebucocela nje kodwa ayisiyanga kwenu levuti le ayisiyakho ngoba indlela egade isitshaba samaZulu singakho mina vele benginikela sona ngoba beze ngendlela zonke ivunulo lwabo ubuningi babo isekelo bebasuka endodeni baye kuma baye sokaneni baye emaklawaneni ukuthi baphelele ngamazinga ngokuhlukahlukana ubone ukuthi into libazoyithatha le kahlala njalo njengomntwana omncane lapha nginasiqiniseko sokuthi kubudisana mani kubudisana kumbunjwana hle kodwa nakugcineni ibizo lami labizwa. Okungokukhulu ke ukuthi lokhu kwenzeka enyangeni ezingaba bunane ungene emhathweni kuKwekwezi FM solo ufike ngosihlabantangana wahlala phezukwalo ihlelo elibetha ingoma zesikhethu bekukhona kuwena bonyana nawe izihlelweli ulenzela ukuthumba unongorwana. Nakanye ngikhumbula ukuthi ngabuza omunye wabaphathi wangixolisako nangiqeda ukuzwa ukuthi ngiyitloliswe njengomunye ozayo ukuphikisanela unongorwana lo ngambuza ngathi uqiniselo ngixolisile wathi yeke ihlolisile kanti uyakhumbula ukuthi ngimthaka ngani lapho wathi themba nginalo phezu kwakho mina uyokubuya naye vele bengekho nakanye kimi.
abalandeli bakho-ke ngombana-ke siyazi nawusathoma kokurhatsha uthoma ngokuthi abantu bangakwazi kuhle bathi ngibani lo kodwana uma waza ubevele amuntu owaziwako ngikuphi ongathi kudlalwe indima yabalandeli bakho kile mpumelelo esewubuya nayo namhlanje njengobana utsho boholo ngingene emhathweni sengineganyana lokho kukodwa kukwazile ukuthi kungiguge kunginikele namandla ukuthi nangenzako ngenzele ukuthi ngingathoma ngidanise labe sengisazi ukuthi nginabo ngikho lokho kungiguge kwangipha amandla ukuthi bodi bethana ungadanisi laba kade bavele bakhona ukuthi thana ungafika kamazinga afana nalo so kungisize khulu ukwazi ukuthi ngemva kwami nginabasekeli abangilandela ngendlela khona umhathi umphathi wamahlelo weminyanya umlingisi umtloli wemidlalo yomoya nekamabonwa kude begodu umnqophisi kiyo begodu umfundisi uyafundisa nawo nje uma waza usithathaphi isikhathi esingakasokwenza zonke lezi zinto ngizokutsho ngithi sekuhlela Mloyisane sekuthi ube nehlelo uhlale phasi ulakhe ihlelo lakho ukuthi ngelangeli njengesikhathi esinje kufanele kube ngisendaweni nje nelangeli njengesikhathi esinje kube ngisendaweni nje nokuthi ukhethe abantu abawaziko umsebenzi uzokusebenzisana nabo bakwenzela imisebenzi lokho kwesinye isikhathi bebuludlana ufika nje sozokuqedelela kwesinye isikhathi bese bayithomile bona bese bayindlalele into le bayakhile so kuba buludlana ngaleyo ndlela leyo ngemzuzwana nje imfiso zikamawaza kabini njengomhathi uzibona ungathanda ukuzibona ukuphi ngicabanga ukuthi eminyakeni engiyo lepheze angisenamfiso mbala ngoba eminyakeni engiyo le ngicabanga ukuthi nanginabo amaminyaka mhle amajuma amabili lapho bengisitsho khona ukuthi nangina 55 56 ngifuna ukuzibona ngisendimeni le kodwa nje into engiyenzako sekuthi iminyaka engisalele kwelempilweni namandla ngibethane ngamandla ekuthuthukiseni izindebele ilimi laso isiko laso nokusivikela lapho ngijame rwe njengebhala letelephone yelele buti ngiyathokoza sithokoze sizokubuya silivala ihlelo lethu sibuya nenyanda nina bakamakoro yeniliqede kamnandi ilanga lengwenyama unyabela sikulayelise ngokubiza amakhosi amadala bosomtshongweni ngincezela kokosi Gichampezeni kamabhoko khozana lekhethu ngelahlutha labaleka la ungena eholweni ngobulahlutha umampuru nabantwana la ungena naye ngeholweni Nyabela mlo yedwa onganamlweli silwa nenkunzi enrathu zimbili uzibulale usale usilwana yenye ngoba wadla urose wadla noSenegal wasale usilwa noPijobere ibhodle yaduma ingwenya ibhodle elisetswana ibhodle yayongena enronjeni ibhodle yathatha usomtshongweni yayongena naye phakathi kwabopiti nabopeula Yindoda ikhambe ngensimbi ngendlini kubepeula umkhosi uzwakele egegeni kwaTlarini umkhosi uzwakele kwaMazimela umkhosi uzwakele kwaPondro mahlikihla njengotshani benkomo zathi zibudla zabe zibuhlikiliza umhlanganyela ngwekhethu ngebamhlanganyela ngemhlolobondro bathi ikomo sayibandra mahawu abangana mahawu bakubande entranyeni yikhupha lezinkani indrendre lezinkani kubodada bonomadlovu nyama yengwe yembuza kwagopa ungayiboni ngilona iyakwehlakalizima empinjeni wendoda ugija zizingwe ezimbili eziphela inaka yihlamba lingadli ngelakonomadlovu bayete ngwenyama